Sound check sound. Sound check. Sound check. Maya payapak po kaya katamungan kapatad kang Kristo. Ngini pong aldo iti Sabado, king kalabing atlong Domingo ning karaniwan a panawon. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina at ding apostolado ning panalangin. Para king ligtas ng pamaglakbe, Rona Razon. Para king special intenciones dari Joselito Garcia, Mary Manet Pineda, Familia Paldeng at Mariel Miranda. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Gloria Sese, Mario Pasyon, Benita at Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, at ding sablatang kapatad ama sakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu king pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. Para king alanganggang kapainawan daring kapatad tamong Mayang Ubie, di Cesar David, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Nelson Garma, Richard Jules Medina, General Amado de Mata, Merla Mangalus, Siriaco at Rodolfo Toledano, Nelson at Rodrigo Benitez, Remio at Danilo Canlas, Marian Ocampo, Anicia Teodin, Luz Sanchez, Antonio Taroy, Honorio Tiopenco, Richard Cabalya, Mario Yazon, at ding sablang kaladuking purgatorio detang ala ng makaga nakapakarela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaga ng frontliners. Si Claude Tapo para king Oratio Imperata.
Ilaginig pa ang poning anak ang poning banal na Espiritu. Amen. O mapamakalulo, ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi kaya ka ingkambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakala tao. Adon mingini kaya ka imbarikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat mi kaya kaming makaulo mong gamat. Ang takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo loring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi loring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ting sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, e mula paborin miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ting sabla, at ban makasap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining misap masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabis kami alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banal na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kaya ka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligayat kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Judas Tadeo, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Ilagini pa ang poning anak ang poning banal na Espiritu. Amen.
king lagyo na ningig pa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Si siyang talangin din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Ginoo ika ing mibawi at miglarin king kayarian ng David, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo ing pangayat mo, ing sangkaning ela malungkot ding alagad mo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo ikay mituro kaya kami, eke managpingbayong tela, king lumang malan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa nakatamo at king pangapatawad dading kasalanan tamo parati tasang matulang tutupad king kaburyana hangga king idala nakatamo king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. O paming mayupaya, ing sablang mayap manibatan keka. Tutuki kingagyang ning banalaya Espiritu, parati miyasan ang ato paran, ing kaya kaming katungkulan. Makibalo king kaya kang pakalulu, ato paran misana ing kaya kang kaburian, angga king kayang kaganapan. Iti aduan mi, kapamilatan ng ginuming Iyesu Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambemo, at ning banala Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Amos. Nga nang sasabi ning Ginoo, daratang na ingaldo, aako ibawi ke ing kayarian ng David, ame ngaring bale melasak. Lariran ko laring daligna, at italakad keng pasibayo. Gawan keng pasibayo, antimo ing king ninuna. Inyama kanyan ding sa lakayan ding memalen na ning Israel, ing mitagan king sakop na ning Edom, at karing sablang bansang meging bandiko, kanitang misan a panahon. Nga nang sasabi ning Ginoo, papalyari kaniti. Nga nang magsalita ning Ginoo, dingaldo daratang la, potang ding tao, ela paman mayaring tinanam, at tinalang pupupulan. At ding gagawang alak, era laayagad mamunga ring ubas. Magos karing bundok ing mayumong alak, at taglos iti karing bundok-bundukan. Ibalik ko laring kakong memalen, karing karelang gabun. Larinan dala ring karelang melasak a syudad, at manuknangan lakarin. Mananaman lang ubas at minom lang alak. Gawa lang mula handa at kananda ing karelang tenam. Itanam ke ing balen ko king gabun, akarela binyeko, at enala mabagot pasibayo. Ing magsalita, ya ing ginong ke kayong Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibata mo po karing dalit. Ing Ginoo ipangako na ing kapayapan king keyang balayan. Ulitan taya po. Ing Ginoo ipangako na ing kapayapan king keyang balayan. Ing sasabyaning Ginong Diyos, kakong pakiramdaman. Uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamo akeyang balayan. Karetang tapat keya at karetang ena magbalik, karing karelang dewakan. Ing Ginoo ipangako na ing kapayapan king keyang balayan. Misagana ing alangkupas alugod at katapatan.
Mikawul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol iba't king labwad, at ing katuliran matyo iba't banwang matas. Ing Ginoo ipangako na ing kapayapan, kingkeyang balayan. Wa ipagkalub ning Ginoo ing sablang kasaplalan, at king asikan tamo dakal ing kekatang pupulan. Manimunaya keya ing katuliran, at isadyane ing keyang dalanan. Ing Ginoo ipangako na ing kapayapan, kingkeyang balayan. Parangalantaya pungening mayap a balita. Itangan po, pagkaluban mo kong pamanalastas, banking mabilog kong puso, kakulang ato paran, tingke kang kautusan. Manatiliya kaya kayo At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Di natangla kang Jesus, di nga lagad ng uwan amaminyag at ngarang mengotang ot ikami at ding pariseyo mag-ayuno keng maralas dapot ding alagad mo elabitas ang mag-ayuno. Nga nang mekibat Jesus, malyari lawaring lungkot ding kumbirado king kasal. Kabang kaya bere pa ing lalaking kakasal. Alila. Potang era na kayabe ing lalaking kakasal, kanitala malyaring mag-ayuno. Alang managping bayong tela, king lumang malan, uling pamanurong na ning bayong tela, mga igot yamu ing luma, at lalo yang dagol ing gisi. Alam mo namang mibibiling bayong alak, king lumang lulanan, gawaking balat animal, uling mga daslareti king bayong alak, parehong masayang ing alak at ing lulanan. Bagkus ing bayong alak, bibili aking bayong lulanan, gawaking balat animal, at king makanya na paralan, parehong magluwat ing alak at ing lulanan. Ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Importante yakano ing proper timing. Proper timing. Ating lugar, ating oras, ingeganagan ng bagay. Ating right time, ating right place. Ustong oras, ustong lugar, king eganagana. Like for example, munta king kasalan, maka daster ka susulod. Ing daster susulod, japot ang atyuka king bale, maglinis. Neng kasalan ing susulod, barong Tagalog, o kaya gown, o kaya itang malan paglako nga tamo. Kamunta king kasalan, kay ba't kiyak-kiyak ka? O magluksa ka, ing kiyak-kiyak,
ing magluksa, ing lugar na king lame o king puninarya. Yeah. Neng kasalan, ing emotion, masaya. Ing emotion, mag-rejoice, mag-celebrate. Kamo naman kanumunta keng kasalan, kay ba't nga mong sumabi, pasensya na kayo ne, mag-fasting ko. Ing mag-fasting. Neng Kwaresma, neng Holy Week, istong kasalan, mabangan, mabsi. O yan, ing sangkan. Nung bakit nga naning ginukeng ebanghelyo, may kibat, kareng mangutang kaya. Isipan nyo, ding bisita king kasalan, makapag-ayuno lang, kabang kaya bere pa, ing lalaking kakasal. Nga nawari ning ginu, ating oras, ating lugar, kapilan magayuno, o kapilan magsaya. Kaya king yato kano, ating bage-bage na alila, likas na masama. Keng English nga na, not intrinsically evil, not inherently evil. Kalupan na mo po yung volume. Bawal na gamot ing volume. Pero inherently and intrinsically evil. Agyang bawal na gamot kasi gagamitan na rin doktor king hospital. Potang ing neto nga pasyente, masakit panamdaman para pawiin ang sakit. Yeah. Ing lason yang makamate, pero likas na masama, not inherently, not intrinsically evil. Actually, deng mag-plies dan, gagamitan de ini, bayo de, bilyanan, bayong bini, ing karelang plies dan, lastunan de pa mo. Kasi detang pakasalikot ayan wanted asan ang mga ragul. Pag binili mo ring bining mga lati, malyari dong kanan. Gisangan. Yeah. Volume, lason, intrinsically evil, impakayang daster, o ing magdalamhate, o ing mag-fasting, lalo lang likas ang masama, lalo lang inherently evil. Pero bakit maging marokla? And sometimes bakit maging mayapla? Depende. Yeah. Balo yung agyang ding bagay mayap, neng kai, they can turn out to be marok. Yeah. Kalupan na mo ning sasagak-gak. Kalupan na mo po tang papakit mo ing kekang lugod. Mayap ing maili, mayap ing sasagak-gak. Pero maging la namang marok, potang gewa tala, alaking lugar, alaking oras. Menalbe kang sine. Balo mo naman nung nanoy nga tsuking sine. Tahimik. Kay ba't sagak-gak na kang sagak-gak? Yeah. Nung ing kasiping mo, tinyang bato, besibas na naka. Naman marok, itang papakit na mo ing lugod amo. Kalupan na mo kapamila taning pamangawul o kaya pamanuma. It's part of the expression. Potang kaluguran ming metong nga tao. Pero potang ding aduang tao, mi pangawul la kilob ning pisamban o mi panumala ot babawal tala. Ot marok. Maging marok, maging mayap, laring bage-bage, which are not intrinsically and not inherently evil, depende. Keng timing. Nya pingarang sasabi, it's all about timing. Talakad ko. Manalangin taking Diyos, igpang malugod, karing anak na, banturo na katang magsaya, king oras ning pamagsaya,
Magayuno, king oras ning pamag-ayuno. Nga tamo nga ning manalangin, Ginoo, ituro mo keng magsakripisyo. Ginoo, ituro mo kay magsakripisyo. Para king balang galamen ng Santa Iglesia, mabiyasa lasanang magdisiplina king karelang sarili, kapamilataning pamag-ayuno at pamagkolasyon, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng magsakripisyo. Para karing pamuntok ning gobyerno, mabiyasa lasanang managwanta king karelang sarili, banketa makayibyelang masanting aalimbawa, karing atsula lamda, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng magsakripisyo. Para karing kayanakan ang makapagdisiplina king karelang sarili, alang-alang king oso, king sintingan at lekwan, king masantingdang panlalawe ring aliwa, makapagtimpila naman sana king sarili para king espiritual dang ikasaplala, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng magsakripisyo. Para kaya katamong makatipon keti, makakimot ta sanang mitmong sigasig at tetagan bilang Kristiyano, kalupa ning bayong tela at ning bayong alak, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng magsakripisyo. Tanggapan na sana ning Diyos ang kapasalamatan Daddy Zardas and Luz Medina and family at yung kapasalamatan daring kapatid tamong apostolado ning panalangin para king safe travel ng Rona Razon, para king special intentions dari Joselito Garcia, Mary Manet Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Ati Maria Alicia Salenga, para king speedy recovery, good health and healing dari Gloria Cese, Mario Passion, Benita and Felicidad Reyes at Team Melissa Villanueva at ding kapatatang masakit para king pamanantabet protection ning Banalaya Espiritu king pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Antonio and Josefina Guevara at Yuli na lasana king kayaryan ng maligaya ding kaladwa ring kapatatang miyangon na king biye lalong-lalo na Cesar David, Manuel, Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Amado de Mata, Merla Mangaluz, Siriaco, and Rodolfo Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Remigio and Danilo Canlas, Marian Ocampo, Anicia Teodin, Luz Sanchez, Antonio Taroy, Honorio Chopenco, Richard Cabalya, at Mario Iason. At ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladuang alang makaga nakakarela. Ipanalangin tala naman, ing kaya katamong kaligtasan balang metong laban king COVID. Ing kaligtasan na rin kaya katamong frontliners, ing speedy recovery, daring ating COVID ngeni. At mukanyan mo naman iuli no sana king kayaryan ng maligaya ring sablang mete uli na niting pandemic ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king magsakripisyo. Aduan tamo ngeni ing sarilitang kapagnasan. O Ginoo, tuneming maestro at talapagligtas, sopan mo kesa ng makatukiking kaburian mo, makaso yung mitmong sigasig at alo pigmilasana ring matuwang katanggap-tanggap pamamaralan. Ing masanting ming pamibye-bye at agkil na sana ing biye daring aliwa. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Puri
Manalangin kayo kapatad, bahaning kaya katamong dawon, matanggap ya, arapaning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, ki kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katay ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpaming miglalang, mitmong pakalulu, balikdan mo kami, ikeng kekang alipan, tanggapan mo rin ing kekaming ayin, at pasulungan mo kami king lugod. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginu, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, at numan ka rin. O yigpa, Diyos king alananga, at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo, akya kaming gino. King dalise, lugod, pagmasosyan mi, ing kayang kamatayan. King mabye, kasal pantayanan, papasyag mi, ing kayang pamanyubling mebye. King ganap akapanaligan, panayan mi, ing panyatang ng mitmong kaligayan. Kambering sablang koro, ring angeles ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makiyabe kaming alangtok ng babye kapuryan keka at ngaming kakanta. Kapin banal o yigpa, igayng panibataning sablang kabanalan, uli nanita pag para lampumi, pabanalan mula sana, deningayid king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang, katawan at daya ng ginuming i Heso Kristo. Bayo yami dawon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, at pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyan ka rin kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kanan ye. Iti yaing kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan, kingwane ing kalis, at pasibayo yang pepasalamat kaya ka. Binyane ing kalis, karing kayang disipulo, nga na tanggapan ye iti, ikongan, at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo, at alang anggang tipan, namibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kaya mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
sublimong mebye, ket kamiyang pagmasusayan, maligayang pamagpalit mo, ket kamiyang niyang igaganakan ni Oyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawan miya ka, iting tinape na ning biye, ating kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo ban, sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngansang, misulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banala Espiritu. Ganakan me o yigpa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, banmiganap yasana king lugod, kambening kaya kaming Papa i Francisco, kambening kaya kaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepay nawa na at manenayang panga subling biye, at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mula sana king maligaya mong arapan, lalong-lalo na ding kaladwang panalangin mi, kaniting misa. Pakaluluan mukengan, gawan mukengan, karapat dapat magkamit king biye alananga. Diban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe da ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabana ning panahon. Purian da ka at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya tigpang mayupayang tutu kagum ning banala Espiritu. Pupurian dakat parangalan manggaman king alang-angga. Nga di manalangin tamong bitmong kapanaligan at lugod kingig pa karing amanong tiruna kaya katamo ninggin. Gayarian
ing sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kazaw pananing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating koyupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo, sana babalik din kaya kaming kasalanan. Nuning lawan mo, ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburyan mo. Ikang mabibiya at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ing ginuman at iliya sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipagit tamo ngeni, ing mikakametong tamo king kapayapan. Niyo ing kordero na ning Diyos. Niyo ing milalakohing kasalanan na ning yato. Nuan laring mayayawos kingapuna na ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka. Dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen.
Talakad ta po. Para po katang prayer, keng pangadyan tamo. Usually po, after communion, dagagawan, tapos lumwal ka rin. Aiisip ko, magumpisa na ding magmisa ko. Kaya rin na po ning misa, kantata na pumunta ka rin. Kaysa po ketang muntata ka rin, tapos magbalik ta na naman Kenny para aryan yung misa. So, after the blessing, we all go ketang grotto. Pangadyan niyo itang prayer na po. Nung pong mabasa, agyang ketatang samento na. Okay po. So, every first Saturday, mga tapinggawan na, aryan niya yung misa. Then, after the Mass, together, muntatangan po ka rin. Instead of going there, tapos going back, para aryan yung misa, Kenny. So, mayariya po yung kakatang celebration, Kenny. Tapos itang prayer, mayariya ka rin. So, ito po yung kakatanggawan ne po for kaba po nga ako yung pari. Po, ito pong aliwan niya ako. Ito po dati yung gagawan. Manalangin tamo. O paming malugod, ang sakramentong kaya kaming tinggap, linisan na kesana, king sablaming marok a kayong yungan. Ibiyan na sana kaya kami ing tetagan, ban makatupad king kaya kang kaburian, at ban makagawa ketang lalong makaligaya kaya ka. Itingan aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliyak kaya kayo, At kaya ka antimuri. at bendisyon na kayo ning Diyos, mayupayang tutu, ing igpa ampon, ing anak ampon, ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misang first Saturday, mayari ne. Umena ko nga king kapayapa ng Kristo. Salamat King Diyos. Taglus-taglus tamo po ketang grotto.